Išsirinkau vieną namą, žinok, ten. Vakar taip. Aš tikrai nieko nemeluoju, žinok. Ir persigalvoju. Aš geriau būsiu ubagė. Ne, aš geriau būsiu ubagė, geriau aš savo Lietuvoje gyvensiu ir viskas. O tai gyvensiu. Baik juoktis iš manęs. Gerai. Mes juoksim. O prisidirbau. Gerai, eikit modytis. Espanjola. Ponia Rimtai, būtų įmanoma kambarį apsikeisti? Dėl lovos. Nes čia labai nemba. Ne. Tai šiandien išvažiuoju, atsakiau, aš turiu beproto gerą kambarį, beproto gerą. Su dušu, su visko. Gražiai prašyk ir gausi. O jūs čia apačiuoja tas kambarys, tas jūs sakėte, ne? Fainas. Aš šiandien išvažiuoju, taip? Turi išvažiuoti. Kiek tenais lovų yra? Kiek tenais? Irgi panašiai. Aš tau parodysiu. Gerai, pažiūrėsim. Gerai. Ten tokia lova, kuri netraška. O tu įsižiūrėjai. Там есть другое комната, там хорошая. Arba angliškai. Espanjola. Kas, iš ar jisai angliškai? Do you must? Он не очень говорит по-английски, немножко, да? А я по-русски умею. Я тоже. С чего начать? О, анекдоты, žinau, Maskvoje mokiausi. Žinok, klausyk, maudosi dramblys su zuikiu. Žinai, Bibi, kokį jis plauna savo tą. С чего начинается родина? O tas Bibiukas tokį trumpą turi. Rusiški anekdotai kokie faini. Все, jam nebeišeina daugiau. А по-русски умеешь этот анекдот? Скажи ему, он понимает. Купается. Ой, Тося, ой. Говорите, как купается... Ну, драмблиз, kaip? Драмблиз. Ну, бегемот или там кто-то. Не. Элефант. Это иначе. Слон, вот. Купается слон и заяц. Вместе. В речке таком, маленьком речке. Слон свою имущество, вот такую. И поет. Хуй такой, начинается. Моют свой. Ну, знаешь что. Свой. Как продолжается? И поет. С чего начинается родина? С чего? А заяц хочет повторить. А у него такой. Все. Ну, пиздец, анекдот, лучший анекдот. Я таких анекдотов имею. Русский народ настолько Да, всегда. натуральный народ, натуральный вот. Эспаньолы. Эй, я иду домой. Ебануться.